دولت ترکیه دایر کرد جروجا کو عفرین دایر کردی و حتی نها حود ده دموگرافیا حرمی بگوهرنه لیم هزن رزگاری عفرینه جروجا دسپیک و حتی نها سوزاخوا یا به گل عفرینه رم هر دوباره دکه و بچالکین خوشیم بیک آنینا خویا ویسو زیجی به نشا رای گشتی یا هم یا عفرین و هم جیا گشتی ها گلی کرد ده و جاری بریا دروجان بود سه چلی دبو ما وکنو چین لزگین در باز کربون کو لگونده باصله یه عفرینا جالیه داگیرکریا دولت ترکیه و هویتی لپیکتن هزین رزگاری چالکی پیک آنینم ایروژی فرمانداری گشتی یا هزین رزگاری عفنی به داخلینیه که انجام چالکین کو پیک آنینه به رای گشتی را پار وکر ده داخلینی هاتی داین ده هاتا گوتن 20 لشکر او چتین دولت ترکیه داگیرکر هاتنه کشتن او گل لجیم بریندار بونه ev dîmenên ji gundê Basilê yê Efrînê ye. Şervanên di çalakiyê de yên hêzên rizgariya Efrînê ne. Herî dawî hêzên rizgariya Efrînê bi çalakiya fedayiyane ya siyê çile li gundê Basilê yê Şêrawaya Efrînê derbeke xurt li dagirkeran da. Fermandariya hêzên rizgariya Efrînê li ser hesabê xwe yê Telegramê têkildarî çalakî ev agahî parvekir. Di encama vê çalakiyê de 12 leşkerên artêşa Tirk û 8 çete hatin kuştin, 8 leşker û 17 çete jî birîndar bûn. Di vê çalakiyê de doçkayek, çeperek cekê giran û 2 kamerayên mobese hatin bêbandorkirin. Her wiha 18 çeper jî hatin rûxandin. Di dawiya daxuyanî de hate diyarkirin ku di vê çalakiyê de 5 şervanên hêzên rizgariya Efrînê şehîd bûne. Fermandariya hêzên rizgariya Efrînê ji bo şehadeta şervanan wiha got. Rêhevalên me bi awayekî fedayane çûn ser dijmin, bi lehengî şer kirin û gihîştin şehadetê. Hate ragihandin ku wê nasnameya şervanan pişt re biraya giştî re were parvekirin.